Umkenenezo washiso okwecilongo labo noamakhola athi leyokhali icilongo mangabe uJesu sebuye ezolanda ibandla lakhe yaqala kanjalo ke mbukela ingqezi vele yohlelo ekhaya jikelele silapha ke thina sivukile kodwa siyazi ukuthi khona ke abavele abakhathi bebona manje ukuthi hayibo konje kumele ngiyemsebenzini iphone alarm ikhale yazi yaba nesibibithwane lutho ukuvuka izidlo zayizolo nje ubeminya kwasani ezinye ke ingagari ngizaziyo mina Sunday ebusuku isuke zisebumnandini bese kuthi ekseni zivele nje ziqonde straight emsebenzini zingakaze zibuthi qubu ubuthongo zilale hayi cha ni strong my guys hello morning ngiyaphila njani wake nawe wayishaya from ingojeni wathi straight to work andingeni kwangoje mna andiyazi no yazi andiyami kwacawa ndiyami kwano ndisihlalele endlini uya relaxa nje relaxa ulinde Monday sizobona ababukeli bekhathi kodwa bakhona abanye ndingeza neproof xa ngena xa ndihogo livumba latsho engiyadlala banganibethi lichilo igwitsho lisitsho nje libhengeza ukufika kwethu siliqela eliphala phambili iEkhaya jikelele uyaqonda kaloku umbukela into kubana xa sifika asifika sisonge izandla siyaqonda sikwaye siyathemba into kubana iweekend yakho ibimyoli iqhafqhafu ifana nathi apha ekhaya jikelele sikuphathele kuninzi ke namhlanje ukusukela kaloku kwezopolitiko simo sezulu ezemidlalo indwendo zoba lapha e-studio eziqhafqhafu awukwazi into kubana uphose mbukeli hayi ke maqaqabhishe ngixela isidudu seqele kunditsha iqhuma timlokho saka lubisi unonkanyezi nazindaba Umongameli we-ANC umnumzana Cyril Ramaphosa utandalazise indima esele igangathiwe kumqulu wezithembiso wonyaka ka-2019 walombutho. Deadly attacks on police officers are sadly once more on the rise. Umongameli wezwe uCyril Ramaphosa ubeyingxenye yalabo abebethamele inkonzo yokukhumbula amaphoyisa ashonele emsebenzini endlini zombuso ePitoli. Bandi jongile abantu abadala bandi kadile abantu basekhaya bandi jongile abantu abadala bandi kadile abantu basekhaya igama lami ndinguLiso the musician lena yiEkhaya jikelele ufumana imidlalo ufumana imozulu ufumana imiculo ufumana nezindaba Bandi jongile abantu abadala bandi kadile abantu basekhaya bandi kadile abantu abadala bandi jongile abantu basekhaya ngatsho kuweliso sihlobele mgama mbukeli Umongameli we-ANC umnumzana Cyril Ramaphosa utandalazise indima esele igangathiwe kumqulu wezithembiso wonyaka ka-2019 walombutho kumabala ase-Dobsonville eSoweto phezolo kule ndibano ke lembutho uzibhenca akwenzileyo kule minyaka idlulileyo Ethetha kwibala laseDobsonville umongameli Cyril Ramaphosa uthe bengumbutho bafuna ukujonga esele kwenziwe ngumbutho nalapho kufuneka lo mbutho ulungise khona. Senza lokhu ngokuba sifuna ukuthi sibone ukuthi sifike phi na ngemisebenzi yethu ukuthi abantu bazokwazi ukuthi mabayijonga iANC xa bayivotela bazi ukuthi iyenze emiphi imisebenzi umba wotyalo mali nawo uchatshazelwe promoting investments we are inviting investors to come to our country the reason why we are part of BRICS is also to make sure we bring those countries nearer so that they can bring investments here Eminye imiba iquka inguqu kuqoqosho namathuba emisebenzi iCovid-19 eyasuba imiphefumulo yabantu abaninzi abantu bagqibela bephulukana nemisebenzi ubundlobongelo baqhuba eGauteng naKwaZulu-Natal nezikhukhula ezaphazamisana noqoqosho kweli kuquka nemfazwe equbayo phakathi kweUkraine neRussia kwindaba zeSABC ndingusekiwe Ngombane
Ziyanda igameko zokubulawa kwamaphoyisa kuleli esemsebenzini njengoba sekuphangalale angama-34 phakathi kukaNdasa noMbasa nonyaka. Kukhunjulwa kwamaphoyisa asale enkundleni esemsebenzini ngesikhathi kugujwa usuku lwamaphoyisa izolo endlini zombuso. Lusuku olungaginyisi mathe kwaphela kusapho lwamagosa esipolisa alishiya ngesaqopheli magadahlabayo bekuhlonitshwa kukhunjulwa kanye lo magorha. Kunzima kodwa namhlanje at least ubona into bana sisakhunjulwa ukubona into bana ipain yethu iyabonakala nakumongameli nakubo bonke abantu abaphethe country. I-SABC Education Trust ime ngesifungo sokuxhasa intsapho nabantwana abahlelwa leli lifu lokuphulukana nababebathanda. The police officers have got families. When they fall in the line of duty, their children ought to continue going to school so that they can be successful and lead a better life regardless of having lost their parents. Inkokheli zenkonzo yesipolisa zikhumbuze ezintsapho zabhujelwayo ukuba ukuwa kwalamagosa kulolize. Members of SABC are safe. They should look after themselves and make sure that they are protected at all times. Umongameli Cyril Ramaphosa uvakalise inhlonipho kumagosa awele enkomeni. The increase in the killings of police officers, whether on or off duty, demonstrates the level of desperation of criminals. Kukwaphakanyiswa inxalabo yamagosa esipolisa abulawa engekho semsebenzini. Umongameli umemelele inkxaso kwabakwantsasana nanjengoko bejamelene nemingeni eyakubo ngqo nemayela nomsebenzi. Nanjengoko ixesha le-festive lisondele, amagosa esipolisa anoxanduva olusinda nangakumbi, nto leyo ibenza babe semngciphekweni. Ukanti ke abo baseseluqeqeshweni bazawuqinisekiswa ngokusesikweni babe yinxalenye yokulwa ulwaphulomthetho nobundlobongela. Isebe lezemfundo eMpuma Koloni lisikhalimela isenzo sokutshiswa kwesikolo samabanga phakamileyo iCorhana elibode kwiphondo laseMpuma Koloni. Abafundi ke batshise esisikolo ebutsheni beveki beqhankqalazela iimeko ezingaginyisi mathe kwesisikolo. Bathi ke esisikolo asilungiswa kwaye imeko yaso ithe gqolo ukubonzakalisa. Sibothisile ke abahlali isenzo sokutshiswa kwesisikolo. Bangapha kwamakhulu amahlanu abafundi abafunda kwesisikolo. NgoLwesine abafundi sintsapho batsixelwa ngapha kwamasango esikolo satshiswa. Isikolo sona besigugile kakhulu kangangokuba singamalungu eSJB besinazo inzame besizenza ukumana sisiya nakwa education ukuzama ukuba bancedise kubeni isikolo singade sibenje because abantwana bethu bebelimala nje mapha phansi bekuliplanga iplanga beselibolile lilidala then xa umntana enyathela atshone nomiss bebetshona. Abazali bathi bebesalinde ukuba isisikolo sokhiwe nanjengoko bebethenjisiwe lisebe. Kodwa bebengakulindelanga ukuba singade sitshiswe. Singayifuni uba makwenzekele ngodlobo. Ngoba kaloku xa ufuna enye into awutshabalalisi lese ikhona. Injongo yethu thina ibilapha kwandise ba isikolo masandiswe. Sikhalela urhulumente aqapha-qabhise ukwakha esikolo abantwana bakwazi ukubuya ngoba lento yenzeke ngexesha elibi kakhulu lasekupheleni konyaka. Ngoba zitrials ezibhalwayo ngoku abanandawo yakubhala ngenxa yoba kunje ke ngoku. Isebe lezemfundo lithi libe nendibano noluntu ukuzama ukufumana izisombululo. Into yokuqala esiyenzileyo siye savula icase kanye namapolisa ye-asini emveni koko sathumela amagosa ethu enze analysis yobana ngaba bungakanani na okanye idamage yenziwe ngumlilo ingakanani na. Ngaxeshanye ngexesha senza loo nto leyo sabe sinentlanganiso esihleliyo kwakunye nabazali SGB inkosi kwakunye namagosa ethu apho sizama ufumana khona isisombululo sale ngxabakaxaka. Amapolisa aphanda ityala lokutshisa nokonakalisa. Omnye wabafundi waye waleqiswa esibhedlele emva kokuba waye wadutyulwa ngelixa abafundi beqhankqalaza. Ndingulwandile Mbulali eMthatha. Umasipala wesifunda saseKing Cetshwayo ogwini osenyakatho yeKwaZulu Natal usungule uphenyo oluyimele ngenhloso yokuphenya igameko zokuphazanyiswa ngamabomu kwengqalasizinda yamanzi nokuthuthwa kwendle.
Umasipala waphoqeleka ukuthi uvale ukusebenza kwamadamu amanzi. Kwachithwa amanzi angu-3 million wamalitha ngoba kusolwa ubuthi emanzini. Lokhu kwashiya izakhamizi ezingaphezu kwa-200,000 zingenamanzi izinsuku ezine kanye nedolobha laseShowe. Kwasetshenziswa amaloli athutha amanzi ukuhlinzeka umphakathi ngamanzi okwesikhashana. Singaqinisekisa umphakathi waseShowe namaphethelo ukuthi amanzi emphakathini masiwaphakela umphakathi asesimene esifanele sokuthi bangawaphuza. Umasipala wesifunda wavula amacala emaphoyiseni kodwa usubuye wathatha isinqumo sokuthi kube nophenyo oluzimele. Asikaze sithole i-outcome yophenyo lamaphoyisa. Yingakho sesinqumo ukuthi nathi asiqashele thina ke manje ke abantu abazokwazi ukuthi basiphenye ukuthi ngabe kwenzakalani. Umbali Masuku waku Ward 12 uthi inkinga yamanzi eShowe kudala yaba khona. Kodwa lenkinga esinayo ukuphuza amanzi angcolile la eWard 12 ayiqali namhlanje noma ayiqali after sekwenzeke lento ekade yenzekile. Seyaqala kudala. Umkhandlu uthi izikhalo zokuthi amanzi angcolile basola ukuguga kwengqalasizinda nabathi bazokusukumela lokhu. Kubuye kwanezezelwa amaloli athutha amanzi ukuthi alekelele imiphakathi esahamba amabanga amade ukuyokha amanzi. Londi Khadebe, SABC News, eShowe. Qiniseka mbukeli we-Ekhaya Jikelele uqhusha lazo sithi qhwi evenkeleni siyabuya ngongoko. Siphinde sikamkeleke mbukeli Ekhaya Jikelele. Njengoba nje ke bekuyimpela sonto bebeyikhina indake yabamaphephandaba labo phela bahlala bebhala ngosiba besitshela ngehamba phambili. Njengamanje ke mbukeli sesikubhekela ke isolezwe iSunday World kanye neCity Press. Asibheke ke phakwi ANC Youth League bakuqhubeka ntoni na? I-ANC Youth League ke phela mbukeli isanda kuphumela obala kamuva yaxeka ungqongqoshe weinkampani uPravin Gordhan ngenxa yezingqinamba zamandla ogesi. Uzokhumbula phela ukuthi yize iEskom okuyisikhungo esiphehla amandla ogesi sinongqongqoshe waso okanye wezogesi uDokotela uHosiyen Suramukupa, kepha ke iEskom ingaphansi phela komnyango kaGordhan. Manje ke iANC Youth League yaxeka uGordhan esidlangalaleni ngokufadalala kwalesi sikhundlo. Ngesikhathi ke abanye kuleli qembu bezama ukuthi iANC Youth League ixolise yalileke yona kunalokho yaqoqa kuba uGordhan abizelwe eLuthuli House ekomkhulu leqembu kuzazi uchaza. Ewe uyakhumbula wena noxolo nawe mbukeli ukuba iANC Youth League idla ngokuba nenkokheli ezichasa inkokheli eziphezulu ukusukela kaloku ngexesha likatata uNelson Mandela ongasekhoyo kunye nenkokheli yeEFF uJulius Malema nokwathi ke egqibeleni wakhonjwa indlela ngenxa yokuchasana nezigqibo zenkokheli eziphezulu. Kuncembe mbukeli sijonge kaloku iphephandaba kwakhona leSunday World. Kwikhasi ke lesine leli phephandaba iSunday World kukho ibali elingoCarl Nearhouse wayinxalenye yeliqela owathi ke wemka waya kusungula iqela lakhe. Uyayazi ukuba naye wachasana nobunkokheli obukhoyo obukhokelwa nguye kaloku uCyril Ramaphosa. Nanjengoko ke ethe egqibeleni wawushiya lo mbutho waziqalela owakhe. Qhubekile ke nokubanga kwicala lalowo wayesakuba ngumongameli uJacob Zuma nanjengoko ekwavakalise ukuba makaqhubeke nokuhlala kulombutho ulawulayo ukuze abe kanti uyakwazi ukumelana nabanqatshi okanye ke abo bachasene nemigaqo yombutho. Kanti ke mbukeli uma ngabe ke sesibheka elinye lamaphephandaba okuyiCity Press uzokhumbula phela ukuthi ke kuke kwaba nesigameko lapho khona amaphoyisa eqothe khona ngenhlamvu imgulukude eyishumi kukholakala ukuthi lemgulukude ibizama ukuyophanga imoto ethwala imali kholosa nawe mbukeli ku front page Jikelele iphephandaba bafake elinye lamaphoyisa nali asiyalibona lapha ebeliyingxenye ke yamaphoyisa behlasela lemgulukudu ngeshwa ke elinye lamaphoyisa lisale kulesi sigameko lingenawo umlenze. Ezinye ke zezinto ezinzima nezibhlungu kakhulu ngokusebenzela umphakathi ngoba phela uyazi ngelinye ilanga uyithola usesimweni lapho ungakaze noma ke ungaze ulahlekelwe khona impilo yakho. Kubhlungu kakhulu wena mamtshali nawe mbukeli because kaloku amapolisa aya kwezindawo ngenzame zokuba akhusela thina siluluntu. Eyona nto ibhlungu kukuba umuntu uyemsebenzini uzibona sele ekwisisimo esibi ngolhlobo. Umbuzo ngoku kukuba abangazikhusela njani amapolisa kwezikelemnqa
kuba kaloku akukho mali ingalinganiswa nobomi bomntu awukwazi into ba ungathi nansi imali uthenga ubomi wayikhupha inhlamvu umuntu wambulala kuphelile ngaye omnye ke umba wena oqhalabisayo ngowamabhokobhoko la njengokuba sisazi wena mamtshali nawe embukeli ukuba ukhuphiswano lwendebe yehlabathi liza kuqala ungedala amabhokobhoko ke zintshatsheli ezikhuselayo eziphumelele intshinga ngonyaka ka2019 kumdlalo wokuqala ke oza kuvula ngokudibana neScotland athi ke ngokuqinisekileyo abafana bakulungele ungena kwindebe yehlabathi ukuze ke baqale ukhuselo lwendebe yehlabathi ayi safisela inhlanhla amabhobho engathi angahamba kahle uke wakhuluma ke omunye lapha ya uJack White echaza ukuthi hey uyabona khona ukudefenda ititle kuye kube into enzima kakhulu nanokuthi nje kwi history alikho iqembu elisabambe indebe yomhlaba kwamabhokobhoko ikhawe imbili zilandelana so ke hayi safisela inhlanhla kakhulu ke amabhokobhoko isolezwe ke elwela umfula ugcwele kukhona ke inkosi kwesinye isizwe esifundazweni kwaZulu Natal ekhipha umyalelo wokuthi uyabona nje owesilisa okwenzekile ukuthi wakhulelisa wesifazane kubeni bengaganene lowo muntu wesilisa kuzofanele ukuthi ke enze lokho aphoqeke ukuba alobolo lowe owesifazane kuningi nje ke ukushiya imibuzo malungana lesi siphakamiso ngoba phela iningi labantu lithola lihlukana ngenxa yezathu ke ezahlukahlukene mhlawumbe futhi ngako olunye uhlangothi omunye angathi inhloso phela uqinisekisa ukuthi siyancipha isibalo seingane inkosi yami eyikhule emakhaya ngaphandle kokuthi abazali bobabili babe ingxenye ke yempilo yengane ibhlungu kakhulu wena lonto ingakumbi xa uzojonga kwilali ezipha emaphandleni uyafumanisa into kubana umntwana ukhula bengekho abazali xa ujonga mhlawumbe indlela abantwana abaninzi abakhula ngayo kule mihla abantwana abaninzi bakhula ngaphandle kwabazali enye into ke ukuba uyajonga kakuhle uninzi labantu ingakumbi xa sijonge abantu abatsha ababangabazali basebancinci abanye ke basafunda esikolweni abanye basazama ukuphila kuba kunzima ukuba ngumzali ngapha ukwazi ukukhulisa ngapha funeke ukhulise umntwana bengekho abazali bobabini kodwa futhi uma usuthi uyalibuka ke icala lomuntu wesilisa ke vele ke cha usukhulelisile kodwa manje ukuphoqwa mhlawumbe futhi mangawuphindula ubuke ngelinyiso what if usebemphoqa ukuthi akushade ebese ke sekuhlukumeza emshadweni ngenxa ukuthi waphoqa eno engafuni so nje kuningi sizolokhu sibona nje ukuthi ngabe leyo phela laphi ke lelo daba kanti ke mbukele mangabe ke sesingena kwezemidlalo umqondisi we-SA Rugby uRasi Erasmus uthi yena nomqeqeshi wamabhokobhoko uJacques Nienaba bake babhekana ngandlela thize neqembu laseScotland lokhu ke ukusho nje amabhokobhoko azodlala umdlalo wokuvula neScotland kwendebe yomhlaba ka2023 eFrance ngesonto elizayo. I don't think a lot of people know that. Like myself and Jock, when we coach at Munster, we coached against Gregor, Glasgow, 4 games in 1 year, and you know there's a quite close tie, and he's a really class coach with always good plans. We know he's a coach that definitely support players with ball in hand and as most people say, play what you see. So that's always a threat, especially with the fly-off and fin that they have. And then there's close connections like Tandy, the defence coach. We coached against him when he was at Ospreys. Peter de Villiers is a South African. There's a lot of South African players in their team that know South African our players well. So it's all in all. I think there's going to be not to make anybody the favorites or the underdogs. I don't believe in why people want to make the one favorites and one the underdogs, because I don't really think it changes anything. But I do think with Gregor there and the way Scotland has been building towards it, I look at their squad, I think they've got an average age of year 28 and I think something of 38 test matches. That's like a squad. And so, I think we'll have to be firing on all cylinders to make sure we get through this one. Qhubeka kaloku sibukele Ekhaya Jikelele siyaqhubeka siqiniseka mbukele into kubana sikuphakela zitshisa kodwa ngoku masiyothuma umntwana evenkileni wena ungaqhushalazi siyabuya bukele Ekhaya.
Siphinde sikwamukele embukeli ekhaya Jikelele. Sibonga kakhulu ukuthi uhlanganyele kanye nathi. Mhla zi-17 kwephezulu umengameli wezwe uCyril Ramaphosa wagunyaza ukuba semthethweni kwesichibiyelo somthetho wezokhetho. Lokho ke kwagunyaza abafisa ukungenela ukhetho umbukeli ngokuyimela ukuba phela babambeke iqhaza ukhethweni likazwelonke. Kepha kukhona bangenelisekile kwazise phela bakhala ngokuthi lo mthetho ucindezela bona bahlose ukungenela ukhetho ngokuyimela. Baze baqoqa ukunikela ke enkantolo yomthetho sekelo ukuyozwakalisa ukukhala kwabo. Ngakho ke ukubheka kwabanzi lolu daba sixhumana nongoti wezombusazwe uSoli Masilela. Soli Masilela, sikubingelele ekhaya Jikelele. Sibonga kakhulu baba ngesikhathi sakho namhlanje ekseni. Yebo, sikulotshise nathi baba la e-studio. Kuzobe kungokuqala ke kuleli ukuthi kuvunyelwe abazongenela ukhetho ngokuzimela ukuba babambe iqhaza kuzwelonke. Engabe lokho kuzoba namthelela muni ohlakeni lokusingathwa kokhetho kuleli? Asithokoze dade, uyabona umthelela ozokuba khona khulukhulu kulozo kuba phezwe IEC, Independent Electoral Commission, bonyana ngiyo emide ilungise amahlelo wokuthi yamukele phela komthethwana owenza ukuthi abantu abazijamele ngobangene njengamakhetho. Imbangela ingela ukhumbule dade ukuthi bekuloko kungokoyilwa kulilwa kuthiwa mhlambe ubuswa ngentando yeningi idemocracy ayikanti ukuhlela ngeneleli ngakho ke ukugula idemocracy uvume nokuthi lokho kwenzeka kumasipala ukuthi ama-candidate akho ukujamela wodwa naku-province naku-national kwenzakala ukuthi nakhona khona ujamela uletha kuvula nkatawu lezombanganaha siyazi ukuthi esikhathini esiningi bongangekoloyana le yehlangano yezombanganaha political party ukuthi ukwazi ukuthi ujamele abantu eParliament. Baba Masilela, engabe ke kufanele ukuthi umuntu athole amavoti amangaki esifundeni sakhe ukuze phela kwazi ukuthi athole isihlalo esishamthetho sikazwelonke? Asokinga ekulu ke njengoba sazi ukuthi abanye njengoba ukhulumile nawusingenisako ukuthi bayithethe bayise ecourt umthetho sisekelo balila ngombana i-threshold lebekiweko ukuthi umuntu angene abe azijamela yedwa idlula yokungena ngehlangano yezombanganaha. Ngakho ke kuba busy kibo ukuthi bafike kubo 30,000 25,000 umuntu athole ama-signature kuphela ukuthi akwazi ukumletha ekhe amuleke ngokuya kwama-guideline IEC ukuthi i-review sisazoyibona ke silinde isifundo sekhotho yomthetho sisekelo ukuthi basitshele ukuthi iyayihelebha namkha ihlelebi ibuswa ngentando yeningi lena. Siyazi futhi ukuthi baba Masilela kuzobe kuqala ke ukuthi kube namaphepha amathathu okuvota selokhu nje izwe langena ngaphansi kwenqubo yentando yabantu. Lokho ke mhlawumbe kuzoba namthelela muni ke ngendlela okuzokwabiwa ngakhona ihlalo lapha ya eParliament. Ngiyento ke guidelines la noma igambo umgomo ye-IEC eyikhulumisako amende ujameli ungaya mara-ke okubonakalako okuzokuba umthwalo phezu kwe-IEC ukuthi i-ballot paper lezabayidedade ifake mhlambe nama-independent engaziwe njenganje i-IEC ukuthi azokuba mangaki. Ngakho-ke babeke i-threshold le phezulu angene lula ngoba ngagcina leParliament lingakhona ukuthi ibafake bonke iba-accommodate laba abazijameleko aba-independent. Njengoba nje ke umuntu kudingeka ukuthi athole u-15% ukuze angenele ukhetho ngokuyimela. Engabe uma ngabe sibheka nje ngokweyinombolo nezibalo, ingabe lokho into engasenzeke? Kusilula kungakho abanye bathi umthetho wona uphasisiwe mara indlela le kandiso le
ayihlelepi ngoba ibonakala ngathi i-discriminate namkha ikhaphela ngaphandle abangeke bakhona ukuthola wenani laba lefuneka uma-guidelines sakho-ke nje umthetho ubanikele indlela ukuthi iyadiscriminate Engabe ke udaba olulethwe ithebeni zenkantolo malungana nokhetho luzoba ke namthelela muni ke lona okhethweni likazwelonke ngonyaka ozayo ke u2024? Ngahlela umthelela yama engikudade ukuthi ikhotho iSouth Africa nemkhathi yokubusa i-constitutional court ingafuni ukungena kakhulu emkhakheni omunye wezokubuso ingahle ithathe inganike i-advice inika thina njengekhotho edosekelo lena Babamasilela ngixolise kakhulu ke ngokwephula ulimi siyaxolisa kodwa manje sinenkinga nje yokuzwa kahle lapho ngathi cha ulayini losixhumana ngawa umhle kahle ngakho nje ke sizothi qu 8 kodwa masibuya ke sizobuya ke bese sikushayela kabuhle sethemba ukuthi uzosixhumana kangcono. Siphinde sikwamukele embukeli ekhaya Jikelele ngaphambi kwekhefu ke besixoxisana nosolwazi ke noma besixoxisana noNgoti wezombusazwe uSoli Masilela sixoxisana nje mayelana nomthetho lo wezokhetho osanda kugunyazwa ke umengameli wezwe uCyril Ramaphosa lokho phela mbukezi lo mthetho wagunyaza abafisa ukungelela ukhetho ngokuyimela ukuthi nabo babambe iqhaza okhethweni likazwelonke kodwa ke khona lokho ke abanganelisekile ngakho yingakho nje ke sebeze baqoka ukunikela enkantolo yomthetho sisekelo ukuze phela bawozwakalisa ukukhala kwabo malungana nalolu daba sethembeke ukuthi babamasilela manje sesokwazi ukuthi sixhumane naye ke sizwane lapha ya ocingweni babamasilela siphinde sikwamukele ekhaya Jikelele sethembe sesixhumana kahle manje Sithokoze dade sithokoze kakhulu kanti cha asiqhubeke nengxoxo yethu baba ngaphambi kokuthi siye ekhefini singasakuzwa kahle bengibuza umbuzo lapha yana okhuluma ngodaba loluke olethwe ezithebeni zenkantolo malungana nokhetho loluke oluzoba ngonyaka ozayo nanokuthi nje ke luzoba namthelela muni okhethweni likazwelonke luka 2024 lolu daba olethwe enkantolo. Lengahle libe nomthelela dade nangambe umthetho i-constitutional court ayikhoni ukuyi-resolve ilamule ngokuhabileko for ukufika amakhetho sikhumbule bonyana inafekhethu le njengoba bengichazile ukuthi ihlukanise imikhakha emithathu embusweni une-parliamente une-judiciary une-executive ngakho ke imikhakha le iyahloniphana ngegama lesiyeni le bayiza bathi separation of powers. I-constitutional court ingahle yithi njengoba iparlamente iyawuvuma umthetho lo sithina-ke sibona sibopheka izandla ukuthi singangenelela emberego mhlawumbe ingahle i-advice ukuthi inikele i-advice ukuthi ukuba fair kwekambiso leyo kungaba khona nakwenzeka lokhu nalokhu bese ibeka imbandela yenethize mara angekhe isitulo sayo sibhinde iparlamente ukuthi yenzani lokhu nalokhu lokho ke kuzakuletha umthelela ongasimuhle ngoba siyazi sesisondele emakhethweni sathi sifike emakhethweni ingakaxozululeki indaba le bese kuba nenkinganyana yamakhetho mhlawumbe ke iparlamente ngahle iphasiswe kodwa omunye umthetho edlulisa la umthetho lokuthi uthoma ukubereka emakhethweni adlulako lawa ka 2024 adlule ngomthetho omdala lo yadala. Manje yini ke engabhekwa inkantolo babamasilela ngaphambi kokuthi kithathe isinqumo kulolu daba?
ikhotho njengenye nenye ikhotho dade iqala amaphuzu ama-facts abekwe etafuleni phezu kwayo bese iqala ukuba fair nokungakabi fair komthetho lo nama-guidelines wayo lokho izaqala lokho mari izokuba nokudisi ekutheni ifike esitulweni sokuthi isithathe and sikhumbule into etsha le dade kusafundwa kiyo idemocracy iyajiya-ke njalo iyaphambili ingahle isithathe isitundo ingahle ingasithathe ibuyisele eparlamente ithi iparlamente into lengeyenu khambani noyilungisa mara thina si-advise sithi ngalokhu nalokhu nalokhu mara yona njengoba siyilalele i-debate indaba le iqala amaphuzu ama-facts abeke etafuleni ibuze nemibuzo ukuze ikwazi ukuthi i-advise legally ngokomthetho that manje babamasilela sesiphetha nje ke mhlawumbe masingangena lapha odabeni lwenani noma imali le okuthiwa kufuneka ukuthi ikhishwe liqembu ngeqembu noma yilabo abazimele ukuze bakwazi ukuthi babe sohlwini labantu abangenele ukhetho engabe le mali ime kanjani lenkece iphezulu okanye imali efair mhlawumbe enye yeyindlelani mhlawumbe zokucontrol ukuthi kungabi nabo abantu abaningi abangena kuloluhlu iphezulwana dade na uqalako njengoba ngishilo ngenye into ongayibiza ukuthi i-control mechanism ukuthi kungasise ukuthi noma kungubani nobani afuna ukungena emakhoneni lapho ngoba siyazi ukuthi-ke ama-guidelines la apropose ukuthi kube ngu-20,000 na ungena national kube ngu-15,000 na ungena provincial manje-ke imali-ke na umuntu wedwa ungumasilela unje inengi imali le ukuyiraise uyihlanganise ukuthi ungene kanti-ke uthathe ne-risk factor yayo uyiqale ukuthi ngahle kwenzeke ungakhoni nokumitha i-threshold leya ngahle kwenzeke ungangeni neparlamente lapho ngakho ngezinye izinto lezi eziqalelelwayo ukuthi azisima-discriminatory factor ezitrigger laba abazijameleko unfairly na uqala ihlangano ezombanganaha ngoba na ukhumbula ihlangano ezombanganaha kukhulu lezi eselezi zeparlamente dade ziyayithola imali u-IEC le esekela ubuswa ngenando yeningi idemocracy wena-ke nawuzongena njenganje awukabe uyithola ngoba ungaphandle ubonakala ngathi uyadiscriminateka kancane mara-ke at the same time umbuso uzama ukuthi ubalance ukuthi singayifuni sonke ukuya eparlamente ngoba kululusonke sifuna ukuyokhethwa sonke kuthode nabantu abazosikhetha ngoba sonke sifuna ukukhetha izama ukubalansa imali nje ubujamo obunjengaloko dade hayi sibonge kakhulu baba uMasilela ngesikhathi sakho sikufisele nosuku oluhle kubonga mina dade kubonga mina Mbukelelo-ke besixoxisana naye ungoti wezombusazwe uSoli Masilela njengamanje-ke ake sisiqu siphosa amehlo ke sibone ukuthi simi kanjani isimo sezulu kumsombuluko.
Siphinde sikhomkele mbukeli lapha ekhaya Jikelele. Kanti ke mangabe siqhubekela phambili nezindaba zethu, iqembu elibusayo kulelizwe iAfrican National Congress belibukeza umqulu walo kwezethembiso zokhetho nokungisomqulu wangonyaka u2023. Kanti ke iningi labantu seliyayibuza ukuthi kungani ANC isizobukeza lo somqulu wezethembiso zokhetho. Ingabe seliyaqala ukhankasa iqembu elibusayo? Miningi nje ke imibuzo evelayo. Angasichazela kabanzi ke ngalokhu ngusolwazi untsikelelo breakfast. Solwazi breakfast asikubingelele ekhaya Jikelele, siphinde sijabule futhi sithokoze kakhulu ukuthi sibe nayo namhlanje kuseni. Izibusele kwemsasazi nabaphulaphuli. Solwazi sibona umengameli weNC kanye nephini lakhe bese Soweto bebambene ngezandla izolo. Ingabe ke le unity ababesikhombisa yona into ekhona noma nje hayi basicobanga ngoda ke emehlweni? Ngenye yezigqibo ezithathwe kwinkomfa ezimbini ezigqithileyo lento kuthiwa i-renewal of i-ANC uba i-ANC ifuneke izikline ichintshe but ibumbane and umbutho obumbeneyo uba namandla uyakwazi ukwenza umsebenzi wayo but zininzi izinto ezahlula i-ANC yozininzi enye into bangaba abanye abantu they think ubangaba lento yokuliwa korhwaphilizo ngumlo against abantu bangakhasi faction dominant abanye bacinga ubangaba abanye abantu aba part of the faction dominant abachaphazelwa zipolisi zombutho umzekelo into ka step aside abanye balwa ngenxa ye competition over i-resources akahulumente. So yes ungavani into ekhoye kwi-ANC but at the same time I mean ungavani into natural apha abantu bakhona zikhona ingxaki but into ebalulekileyo into bangaba ziyakwazi umanejwa. Solwazi ingabe ke yini obona ukuthi iNC ize yanquma ukuzobukeza lo somqulu wayo manje emva kweminyaka engaphezulu kwemine yasungulwa? Well I mean akho wrong ubangaba uthatha i-step back ujonge apho usuka khona ujonge izithembiso zakho ujonge bangaba undawuni ukwazile uzenza but into ezininzi kla manifesto ka 2019 ANC kangezenze umzekelo into yokhulisa uqoqosho kange yenzeke lonto leyo into yokulwa urhwaphilizo isike yawest qha into yorhwaphilizo into yokulwa nolwaphulo mthetho into yodala imisebenzi so into ezininzi ANC eyayithe izawuzenza kangezenze. Now I was thinking about lento even namhlanje kusasa bangaba there seems to be a narrative eframewayo ngokuyi-ANC obangaba the reason why ingakhange ifezekise ezizithembiso it's because of natural disasters, it's because of inhlekele umzekelo COVID-19 into climate change okay bafakana lento yemfazwe between Ukraine neRussia. I understand bangaba petrol iye yanyuka because Russia is the third largest oil producer therefore ukutya kuyanyuka but I don't think that isizathu soba ngabe ANC ngakwazi ukwenza umsebenzi wayo it's because of ezo zinto it's because of abantu enabo ebuhulumenteni. Most of umsebenzi kahulumente wenziwa zinkampani zabucala because abantu bakahulumente abanye abanazo izakhono abaqeshwanga based on izakhono abanye baqeshwe based on i-politics bangaba wazubani usupport ubani zonke ezo zinto ezo. So ingxaki ekhoyo leyo. Now kukho ubudlelwane phakathi kwendlela abantu abavota ngayo ne service delivery. If i-service delivery i-low
ayibakhuthaza abantu bangaba bavote lonto leyo. So that's why ANC yapanishwa even go 2001 kunyulo lo masipalati ubonile baba befumene below 50%, meaning that if ubesinayo unyulo Jikelele izawuluza power. So isengxakini iANC isengxakini, especially uMnumzana uRamaphosa, because for the first time ikhona into yoba ngaba iANC nako ukuphulukana nolawulo, and iyawuba yi-reflection embi not only on iANC but on uMnumzana uRamaphosa, because iyawuba yi-president oqala we-ANC apho iANC iphulukana nolawulo khona. Manje Solwazi kulomqulu ikuphi ke singakubona ke iqembu elibusayo iANC mhlawumbe likeda noma likususa kulomqulu ukuze mhlawumbe lizama ukuyibeka endaweni engcono? I think we must look at izithembiso. I cannot say emntwini ndiyamthanda but into enzenzayo azibonakalisi lonto leyo. Ngaphandle bangabantu benza isibhanzi kanye ndi adumhloniphi. So abantu baseNorth Africa noba bafundile abafundanga bayakwazi ukucinga, bayabona bangaba iANC ithethe izinto ezilungileyo but yenza izinto ezingalunganga. So akukho kudibana phakathi kwezi zithembiso kunye nendlela abantu abaphethe abaziphatha ngayo. I think ingxaki iANC enayo leyo, and gelishwa iANC inexesha elincinci gqithi, and ngaske abantu bayazi into bangaba iintsuku zoba iANC ibe yiyo elawula yodwa ziphelile ezintsuku ezo. Ikhona ipossibility, I'm not saying that izakwenzeka, inako buya iANC besulawulweni but ikhona ipossibility bangaba inako ukuphulukana kunye nolawulo. Le into abantu bayilindele. But ixesha ayinalo gqithi. So what I'm saying ndoba ngaba it's not about to change imanifesto egqithileyo uze nezithembiso ezintsha. Abantu bafuna inguqu bayibone ngento uzithethayo nendlela oziphatha ngayo nendlela obatrita ngayo nawe. Manje Solwazi ingabo kwabantu siyabona ukuthi cha ngathi khona ukwehla ekutheni balethembe leli ke iqembu elibusayo njengoba usho ke nawe ukuthi hayi kuzoba nzima impela. Kodwa ke mangabe sibuka ke mhlawumbe ususho ukuthi nje mangabe ngibuka lezi izithombe nje balokhu sixoxa nje zalapha e-stadium abantu abakhona i-turn out kanje abantu abafikile kule manifesto mhlawumbe ubona ukuthi bonke laba bantu basayethemba iANC futhi bazoyivotela ngonyaka ozayo. Nampa begxuma okusho ukuthi bona bajabule. Zazi into yoba ngaba i-stadium asigcwale i-psychological booster nje liya ayina meaning. Into ene meaning ziziphumo zonyulo. It doesn't mean that because xa uhamba ziyagcwala i-stadium nam ndakwazi uya kwi-rally yale party nale party ndingazivotela ezo parties because ndifuna nje uva. Ukugcwalisa i-stadium doesn't mean that iparty izakwenza kakuhle, but si-statement nje ba hayi le party inamandla. So ayithethi nix lonto leyo. Now ubuzi bangaba ngabantu because baphumile bazavotela iANC okanye. If you look at abantu ngamakhumsha aba-eligible abanelungelo lovota ngoku ngabantu abatsha abaninzi. Aba bantu bako-94 babekwazi uvota, abanye not bonke basweleka, abanye abafuna uvota, but abantu abanelungelo lovota uninzi labo abantu abatsha. And abantu abatsha le bacinga ngayo ayifani nabantu abadala. Abanye abantu abatsha abafuna uvota. I'm not saying that by right on the left because bafinish bangaba why if ndivote party andiphangeli. Why if ngeke nivote but abantu baphethe badala kunami, abantu abangangami abekho pha. So kukhona lo challenge leyo. So iANC funeka izijonge zonke ezo zinto ezo if ifuna into bangaba ikhuthaza abantu abatsha bangaba mabavote. And then ogqibe msasazi
we need to ask a question. Indawo i-ANC esilela kuyo. I-ANC i-votes ezininzi is loser kwindawo sedolophini. Lento kuthiwa zi-urban centers. Because indawo zasemaphandleni i-ANC ayiluzi votes kuzo. That's why if you look at iziphumo zango 2021, i-ANC khange iluze omasipalati kwindawo zasemaphandleni. Iluze omasipalati kwindawo ezisedolophini. Because indawo esedolophini zinabantu abaninzi abafundileyo, abantu abaninzi bafumana indaba, bayamamela iradio, iTV zonke. So lonto le influencer indlela abavota ngayo. But emaphandleni kusekhola system akudala bangaba inkosi zixolela abantu abavota njani na. So iANC iya need bangaba yes ifocus emaphandleni but ifocus too much on indawo esedolophini. Yebo Solwazi ubreakfast. Cha sibonge kakhulu baba ngesikhathi sakho. Sikufisele nje ke nosuku oluhle. Okay, thanks. Hayi ke mbukeli lowo bekuSolwazi uDokotela uBreakfast besixoxisana naye mayelana nokubukezwa ke kusomqulu weAfrican National Congress.